Hadi sentini option trading khalanai option hedging ni sentak khalanai tongo among kha seng 2024 ni May ni theke start khalanai May June July ke kaitham dal ni no seng try khalanai option hedging ge seng tabuk rom kha 7 May 2024 mani May man ni 2024 ni May man ni seng option hedging khalanai hingke first day song always rules song song naya first day o bagi 4-5 days pore 7 song choose khakya getabo sabo resistance draw khane song tabo goro delta by LTB nai tongo gang delta bisingon nakha yang C mane no sakani P mane tolani choose khakya LTB no taw plus khainai aboni 40% karenai sojon support resistance ma karnai ampore support resistance motation CP painai resistance always C support always P position happen shell jodan kani shell position machine tabo 40% bus phakya 114 phakya 114 phakya ke tabo sim khalene auto play khakya profit ngai tongo 1% kakha 19 2% kasine ma difference ka ngai tongnai dang LTP o difference sing thajing namane bodang nan hnai ma 1.75 ro na 2% phakya sing nas na khako ora exit khakya bele asul lubungi nya stock market kun din lub tang di jese phakya sing nadi jese abon bara kabang na thangke nang loss on thangmani ko loss on phika ko 1.88 phakya amo just testing khaim so sogiman testing khaitama se testing tai ko sogelia 2.48 phakya lucky di 2.48 ke apro ke na to umte risk ta khaidi 2% phakya na exit khane di phakya tabo jun mana thana jun to third থেকে surungo nke sing third 4th 5th 6th 7th round থেকে sanana trade মানে 4-5 days মানে 3-4 days tongai তাও দেশা সবর রেজিস্ট্যান্স প্লট খেলে নাই এই আর রেজিস্ট্যান্স মাংখা তাবুক আর সাপোর্ট হাইন রमै টংনাই তো ট্রাই খেলে ডেল্টা বাই LTP র মিলিয়ে সাপোর্ট রেজিস্ট্যান্স নি আর যে রেঞ্জ রুট उनको 4 days पर नका 7 नका get दिबोरनि ससन टाइम चूज खाने एंटिना नखो तब 23,000 रेंज का है 21,000 रेंज का है 20,000 बाय 21,000 रेंज सन डेल्टा रो चेक खाने LTB वो चेक खाने LTB के माने लॉन्ग हम स्ट्राइक प्राइस भी सोल्ड हों है ये टाइम ससमय ना 1 o'clock रो सन ट्रेड ना 12:30 1 o'clock रो सन अप्रो मार्केट एवरेज सन Besong orang apa lagi na 20,000 so always date check khaitong 3-4 days pore na di ba confirm do to na time bote he bar check khaitong di 12:30 1 o'clock ro na jat khe tabo 20,000 range so check khane na 20,000 tai 21,000 20,000 range so delta resultong LTB resultong 0.5 rock 20,000 150 0.53 0.58 20,000 was strong 20,000 के संग 231 by delta नोका 50-40 नि रेंज दं काहम न ग संगा बेफोन खायमा न 21 by 23 21 by 23 21 by 23 रेंज C नि बागै 23,000
124 C ni bagai range ka harman tongo to 21 thani check khane busuk tong 21,000 no PO busuk tong check khane 21,000 PO 0.04 mangse onek difficult tongo almost this gonna 100 ni about of nan time khane ei oroso sopayo 20,000 range 20,000 range bur nai tabo langne di 20,000 soliko 20,000 range soliko 20,900 20,800 20,000 okay 20,407 20,407 India out of 100 ni tola man jotono price strike price yang ni delta trend khaken ke million tongo delta ro bai 20,000 range delta yang C ni million tong pyuka 0.18 ro delta kata 0.18 that khane ni difficult tongo yang soson delta ro ke same ma khaine hai ke trade on risk tong to pula pro LTP no focus khai trade na khan sau range kisha medium ba kisha hasal mote hekat matona ta belega na boya average ke ani support resistance ni range kisha average matona onek difficult tongo hana adu trade na chukya onek difficult mana so difficult ya just delta by LTP no kisha kam focus seriously marnai 49 0.18 of Kashimanka 20,700 or night on tabo Shini POK 0.13 tracking elegant bahai 0.13 wasn't Kaja for trade drop 0.15 mark 42 LTP okay 45 Nemakan Corono that's Nashin Tamtong there being as a mansion 42 Naka okay yang C Kashinaka P Kahinaka tabo mani 40% कर लेने 89 0.4 का क्या 35.6 मान 36 था 36 था वो LTP डिफरेंस खाएगा संग शेल खास कभी नहीं एडजस्ट करने बाकी प्रॉफिट ना मैं कहने बस खाए अब पुले पाई में उन्हें डायरेक्ट 2% खाए ना नहीं कहना 0.64 14 minus 50 busuk 90 para pega thasini difference khaimani hayako to pharitei no 35 has phakya ge profit no sell se khaimangka gana ro kisi se range phakya no sell se khar di profit no loss no ke toni tondi tau delta ni mote te ma thampyo na delta 0.19 delta 0.9 phakya mane ship ma paije mane tau p ma paina 0.19 ma thana strike price bus sol tong tau 50 sol tong ke 50 ni range kana ko LTP ni abo kisi adjust kama paina 0.19 49 ge 0.17 delta ono ma paisna tela ma kare LTP mil tong delta ala da phana tau monetization LTP no price plus khainai kani LTP no aboni 40% ma karnai 45 kya 40% 45 kya in 50 pla getabo khaitongo 2% khain exit always khainai sing kaham khaitongo 1% ka kha 2% target kane 1% ye haisine mo 2% risk kono
ai phakya exit khema ka exit khakya to busuk tape busuk phainai kara na ka ambar tape phari malia bela series nai laptre manen 2 3 4 5 days বা 7 days maximum 4 days te 7 days straight on bara phaile mane no bedal tong hasi o july ma nang khamo kisha bedal tongo tangre hinga kemo market pula phacha kamani kama jora ko ke kisha confusion hota bese ke nanai naya ni tabung mo na legena bese tam bahyang tabung july 4 5 friday na ka expiry sa সময় না july international expiry july এই expiry খেল খাই expiry july মানা নাই expiry july july ni expiry bo sang tabo tabo LTP by delta track check khai tongo besok mi dami jodi no delta by LTP মানে PE ni delta tai CE ni delta ro by mismatch tolai khar gana range phai tongo ba hasa logo ke belai value rok chikon thango ga a সময় ke sung trade no kisa avoid fan khai di ha ke 1% loss by no off pai di 1% মানে 1% ya 2% loss ni na di 2% loss by market exit khana di যদি না ডেল্টা রক বা এলটিপি র বেলে গানা তো হাঁকে বেলে ক্লোজ তো হাঁকে ইনকে সাবো রেজিস্ট্যান্স রব বেলে ক্লোজ তো হাঁকে রেঞ্জ গাবো কে মার্কেট কিসে বেজাল তঙ্গো আসলে প্রফিট মায়া নানি হাই চান্সেস যেসমন এডজাস্ট খাইদি লাকিলি সে এডজাস্ট খাইকে মানাই মতে হাইতা আমবাগে আবরণ কিসা খেল তঙ্গে চাও নাকে টেট ফান টানা দি কারণ ওভারঅল প্রফিট তো নাই লস ইয়া গরতাও খাই দঙ্গ 344 45 নাকা 343 নাকা 40% খাইকে ইনকে খাইকে 0.5 to খাইকে আমতে সময়কে 0.5 to রগন 1% রকন ঠিক 1% exit খাইপে দি ফিয়া আমো জাস্ট ফোন না বসে লস মান বা বসে তাম মান আবো ফোন তমাসে Siapa ya kya? I don't know. 1.61 loss of kya? Actually, kema kata 1.61 loss payo ke ba? 2% kanan te bislo tongsi. Geo LTP difference mana war kata kana check kana di. LTP difference abo odang na je sunje kalbar kema ba. Amte delta milia pro market drop to profit maya kya porque 1% বা 0.5 abro bueno exit kapedi even singte oro phonai bosat man maya 0.5 kai tong 0.7 delta milia mo market kiche bedal tong mo onek seriously ba risky trade hoita always man profit na te ko gya 10 man profit can enough 11 man data 10 man profit can enough 1 month profit ang এখন কোন প্রবলেম করে কিন্তু এপ্রিল avoid করি 10,000 ফাকিয়া 49196 ফাইটো খা ডিফারেন্স ফাইটো খা বেলাইছে ডিফারেন্স থাকা তো সে আমি রিওয়াইন্ড খাই দङ
Punya take check hai sambro mission ka sungta hage trade na ya jodi real trade na hwa porto sang motamoti screen always night on night 2% rok ba difference rok buru fight on LTP ni price difference 40% ki manabo monoke straddle oh je strategy no ke straddle no delta theta gamma omorok tamo yottono saman nango YouTube ro kaham de pore na di angkai just belai simply trade night tongo ta oron exit mak 1000 ro man to khala jeko hoto mote mana ko kya karon onek din light thaka sung 4-5 days mane 7 rogo sung 10 no sung tamote hinjo kata boro kasajak 12 kai to already and 7 days kana sung to kha omte purke exit khana di direct profit na ke haino 2-3-4 days trade when profit thong $500 minus to 15 dokha de exit khaine chongro je profit na exit khaine ampore si paje blen kita PO thana delta ka check khaine delta 0.72 delta 0.72 boro tong abo sang check khaine PO delta 0.72 LTP 500 error ma payo tabo PO sang check khai tongo delta 0.72 mane jare ma kharo ka 0.72 exactly delta ma kha kintu sang yeras na 0.74 0.75 price on yeras dong getabo difference kari megana trade bel bal thak mo sang exit khana to tha singon pura orona exit khana to loss pai 503 504 40% like 400 difference package sang exit khani market difference LTP difference check hai tong de profit check hai kacha LTP difference 5 ko $19 kai thaka express pin kana ganai to kha am sekeler kha market se actually market no poila no sing exit khaina mote herono ke delta ro milia ba delta ro bele kana LTP bele kana subordination bele kana thaka sing market ono sing trade na kinchu ba just no phone na ba ke sing aro age trade na tongo moto simulator nang phone just one freely hand khai to man trade practice khai to man eh 0.1 thaka 0.49 thaka aro no exit khai ma kha bele extraction khai lab kore exit khai karo no bele ta se green kino yes yakade karon in portfolio nang profit to nangan loss hoya ipun advance phagya aro exit khai ma ka 1% ganai thaka aro teo profit খানে মানে বসত সগৈ সগৈ 6 লাখ আন মতে আমল লস অন্তরক